eda ye koyi sa enkruma ketekete ne beto so say kim ena ningwase to wo Ghana that very day ena nipa na wonim say a school for atwengu ye fun so osofo no an kote bodon ni nie ankrofo atwen awadefo ahwe bi schoolfo ahwe edwamufo ahwe omkayarofo ahwe obi ahwe Mema obibia akwaba ediba Ghana TV so Ghana TV we stand for the truth say na munna munim no adwumadie wona wasoye na se eye Ghana TV Foundation ayebwa eyisia akunafo wona woni bi wona won chire won in fact wona wadidem ena yepoa won ena wona wasoye ase bi nso ne double crest o my attire fefefe amaya show omo ladies wear men's wear any constant hair collections any baby am count me the betu dwa na mo wo hwe Ghana TV na was one read na eda ho no na wa mia so na wa subscribe adon ma bi so da so na wa mia no so se be anytime e di video beto ama obia no wo betumi enya na wa hwe Ghana TV we stand for the truth na me am di dwumadi ebra wo mi diane na brown what am I say utumi from me handsome man's wife bakope mejo so na Ghana TV de insema ye de brama fi de ye pantoma ye wa ha ena apia wo Okomfo agrada eye Dr. Pat wo je na do ye bebre ena emunsam sema apia wie ye no hwe ungratefulness I will show chere mami nipa bebre kasa ho nipa bebre ka ho nsem bebre nanso appear wanterfo wasanya ba out afei de nsem a wo kan say what Okomfo agrada or the ne court no de woni hweka ana nkrofo bi say na appear sike ya waje fi mami we umma metria brana betria sika no metria afei de wo san keka ne say what the name court when you go as ye no after what's the man who can say what the name court now we and I'm a fresh software Manasseh the world changer my friend about your studio ha na me baby son and some so what shania appear kwaya what day na agrada efasuya eya the papa na and I say enya the papa so Manasseh why man akwaba na jezo Yami eshira o. Eyan eshira won so, yami won so eshira o, dase. Onwa ye fefe. Rade adon, nso sa ahon fe dwagu. Yami aye. Papa. Na we ma meti asese Nyankopon wan wode won ho to Awurade so no. Ade nyina adi ko na ehwie wo yi. Me a me hwewa. Na me hwe mre bi videos bi a ma hwehwe atwam a me hu se won sema wo kan wo ye no kwarfo because my etiase na woda owo mpa so na Awurade catch us e kona koka wo bone normal second chance se me dey compare those days no se na wasi afon ne se na woni pedua na niama nkoye na me hwe na kyese magi wedi pa se nyame na soma wampa osofo oyima yo Awurade shira o amen Awurade shira san se Ghana kona nim and you be the ACC. Station way very big. Na me gidi say obi bia wo hwe Ghana bia so no be yishira. Yeah. Oyema won say de onyame asoma no. Kiro ne say oka onyankopon adwene. Yeah. Ewi ase onipa bia ni wono mo a obesore prekope aka kwantuo mu asan wo bra ontu kwan enko baabi. Baabi a yetu kwan akro no. Ehon nsem ene yetimi kama ne yeye. Eninti no yemenkwa na mekotu akwantu ani asofo ekwa nante ye edo mko wura bra bobone azani nrosuko ne efini ewudi ahodo nyina no me ana me no mo konante ya mekohu ye etimi ba bonte na meka no na me ndia meka okay na kwati se dia obobochichi ya ofiri nsu ase abeka kire wo se wodanchema wuo no yengi ni chim sanse mikobi mi hu bi mi ye bi ebi nso so me boa hweye mo yeye na ma me ba bonti am kariti no se o ka se waje dia no kre e chance se nyame na hye me ye wa kukuhwi ase tretan hodo e ba ye nyina echi no na iwe nyame pene ne botaye se wo se sa asemo ye no kwasem si no e fam so na epi enti no
Rade na mesumeda na se na makoso so Adam so ase. Yo sofo. Ye wahana apia. Nana agrada eye na do ebi. Oye na do ye bebi in fact sense me wo social media bebra obia ekebi. Na ena no ye da kosore ya apia se wod nana agrada e kokot. They are all canning in a Nana Granda egu nanim ase. Nti ode na kokot. Skano so a okwaje wona na granda one farm man and so ode na kokot. Nti why suffer then I will catch wo nua apia. Me da so wa hema nyame hira bebre asem we kana ayese besipani konni ahaban no ne tase no tase na sanse afanu mienu no we sofo ena we nso Okomfo enti senka ye hwe ba bi ebegina akasa asem ye sofo ya ekeni kwa asem meka Okomfo asem senka meka osofo asem but yenteki position that omo no se Komfo ne sofo no yen to nche ne ye hwade bi maame no opon bibia mu no media me enipa ne hunu so ye Komfo ba me de etumi me hu maame ne so ye Komfo okay oye kura na koma mu no wa wie na dwuma oh okay se maame ne ye Komfo kura adwuma efa Komfo dwuma ho no wa wie what address then oh yes the encha make us ane say obi a obonsam ede adom ne akyede amano no enuhu odo tema pa ne adoye no se nipa no oni bi oh okay oh na he okay asofo ya ye nam yi ani ebu nkrofo yi ohima utu so ebu ha wa yarefo wode yade na aba wa yade pa da ho ba sika na ehye ne hunti ya beje ne akwakofa ne ma bi afrafra nsuo di amane se jekonom amuamunim se nipa no kran ko yemobbo sanete enso mo ni ehumobro bia ama David ehumobro bia ni wonu anse ni sika ne hia nti wo de adwuma wo de beto no so anu agi ni sika na okọ ne ba bi nti all you green blue red na de ma no se ne ho beto no se ne ho nto no eno aso de ama no na eno na mehwe di na mehunu se ye asofo okra na ye wo sa adwene no wo yetimu se enipa ni wo ebegi ni sika ye ni abadaye bi ye ni ehumobro bi eni nyamisuro bi emfa manipa na so obi a ono so oye Okomfo a oguhire ewo so adoto bodu ekura no a ye bone na na o ye di mpintini ne ayidi n'echie o chaba takari na o twa ne ho frefrefre se nipa yi ka ogu nsawi a one asode sem ni asem okay ka ogu ni nsawi a one bible eni asem bia basa me hwesa enipa yi papa maame a efe no Okomfo agrada yi me hwa akoma pa ekura maame no eyesa me ka bia ma no debi anaye bia me tanachi anade o ye bi na me foa so na so wi ase no yese wo tan wo kodu a na wa yi ni mirika okay the first time maame ye Okomfo ne nkyere se ne papa wa ye no ye to papa ne twene san se ye nipa empo ayese ye frɛ ho se nipa no se wobi eda sore na o ya ade ma wo a eya na ewa bibifo adwene mu se etwase wo da ase eti obi o ye papa de ne hu hia wo nipa bi abrabom maame no eya do ya koma ne kura no papa ya koma ne kura no ye asofo kura ye ni bi na ono o ye Okomfo etimi nya koma pa se metimi aboa obi a wo ye sofo just asem de na so na won no ogu maame no wo ye Okomfo ene wo nya koma pa se wo be boa osofo na hwe enye wanwa me ba abonti a me kasa yi asofo bi wonu ma mebo emomudin adawo ase asrempa ya momo sanse osofo kase pa ba kun ogana Dr. Apostle Prophet Isaac Owusubempa papa ne yami hira no minim no bebresa nim no na case ne ba ya me ko kan se ko sanwea wo ne ho wie ye ne ye de ko esirem na anya adwuma na me pa ne che wo no a chopa no papa ne gitu mu no eno achi no hwe condition me namu fresh nipa meboa no asofo panyine wo boa bi na metuma ni hwe asofo no emududu osen ana menua bi no e wa burotiri a menamfofo bi ni nipa bi ya hwefo a omo ete se expose yi koso no bebre ye moa ma me se be bobodi anka enye nde na oyema de ma me disase mo befura mu ni se asofo no emududu osen ene timika ase Manasseh aba abonte kasa
Yen na nwini se edie na obedi ehi na obeda na omo tata ne so pe na kunu no edie na betumi aye abo abrante hu ban aye no kre se obi wo Ghana so yo sofo papa anamon ben otumutu ye wo bra Manasseh etu anamon se wo yi esumasi dwadie e de aba munyina mantumi amwa bi na chese de ye ka no no kre moye mumu bi no moye eti ye yi no ye yi moto mubuafu mantumi amwa na senka sebe ye kane ye nka enka sofo na ese sore e ba be so masen sa na apia de ye kokoye apia asofo bi amwa o asofo me se sofo mabodi di sofo wusu bempa okay sa papa na urade nyankopon be hyen ba bi be wo biara asofo ben sofo ben no kra sofo wusu bempa apa na de se de me kana de be kro so aka waboa me pa na adofo bi no ebinom US ebi wo UK miniama Gina Vaidanom Edini Dawson Mr. Rickson Edini Bebre Sofo Wilson Asofo Mr. Kofi obi bia metamo odi na hema no mame da ko ano tese obi bia da mentima mo udin bia no de awurade fa wo so ye bia na awurade nyankopon hira mo bia na beka se Manasseh mama ne sempo mama ne kapra wa momidi mi srew ebia na wudin na etumi amama no but onyame tiasefo owo soro no se mama odin po a awurade owo soro nim dia wa ya mame ewo mu se den emwa edie migusu hia sanse mame tata ne die me no ka sei anu ade kura chen bibia enne me wi ameka sikiti bi a kirew na awurade amwa me wie jega na haje se mo pe bi mame da me no ka say ya chi asofo bi e wo police headquarters I want them bebre because of Manasseh yes na ye wi a this jamo pe bi ma me ko she it say tata ye tata me and I just say threaten na still munya ye afi kura de he me so ha obitum show obitum fraw aga so Manasseh me pa cho obi si me fa dollars bi mirawo etin kamba cho me hia me na wonje e na me ka che ne sempa na cho me mobile money Ofengus so da bi is Canada also it was so home na oto ade mame na or the machines bi bra me na de ande afei manko no ewi a chiri pa na frame sanka wa behu ka wa behu na afei de phone ne kate ye no an be sinne ya frame number na nko biem o sink uba yanka wa behu ai ka mehu be sinne ya frame number na nko biem enti ade we am ba bo anti am ye no wa hema enke ni person sorry e soma sen e ya asofo enka asofo sorry sem Manasseh abrantie enka bonsam yisu no o sei o yira se ne ni aba no so awurade age no na wa ba awurade mu a ene ye yemfa sunsu mo nyame asemu moa emfa moa sa nipai na ke pija no mantimi anye bi enu bi ni apia de yi enu bi ni apia osofo apia biblical ebi ne de no na he oba hema me de baby anokreda no ye de beto of course baby anokreda no etwa se ye de nokre eto wo apia ye sofo agrada wanya sofo yeah apia wose wo de agrada be court sansa agrada agu nanim ase me pa na chew otie mi ye me kire no ne wira fi ma me kan no apia ni ngu ase nya no achew oh apia nankasa na ni ngu ase to no ache oba hema eda ye koyi ni be ma to so ya ne be ma kiti say tie ni ye say kiti so oh na kro ye ma say ya de we ni pa ho esa kiti yes so tia na make esa asofo ni mu nyina oh say ye kan asofo de enka asofo kra de kenyame adom nyame so ani munyam na nka unya yira se na be ya enko ba bibia ti orade di varieties nyina ma na pia de dia asofo mu nyina ti zo no na ne de no kete onde on na nde asofo nyina mo na ne di so oh eda ye ko yi sa enkruma kete ne beto so se kim ana ningwase to wo Ghana that very day ena nipa na wunim se a school for atwengu ye fun so osofo no an kote bodon ni nie ankrofo atwen awadefo ahwe bi schoolfo ahwe edwamufo ahwe omkaya yofo ahwe obi ahwe eti apia nim gu ase no ache na da bi o apia nim gu ase wo ho na ye de betu ama nipa nyina hwe bi ayampa so eni gu ase na chi no
ena maami agrada no mmom me kai na sempa Okomfo ba agrada ye nyina ti Ghana ya hwe bi ena wo frɛ wo apia se ni ngwase na agu no mi frɛ wo ntoma tieni ye pa o eni se kase wo bia ni magu ase a maami agrada de ni ngwase be na ogu wo eye wo ankasa apia ena wagu ho ani mase number 1 oba hema maame no ohun so be ma da so ade a maame ne ye nie ope brown envelope ye nyina hwe bi video ne ye ho bi ena sika gum na me tietie mu kura no maame no ayo ntimi ka papa but we tietie na ne number 500 million and over and what time ya no se apia je oba hema de atia asem ni yo me kire animonyamu a apia maame agrada ade a hye no just imagine 500 million me titi ye no masonde da afo me titi ye no SS kana na oba hema yi obi a won kwa asore Okomfo tam sika sei o de amaso sofo je enya no kwa otie osanso man ho kesiye ho kesiye na chi no air condition makumako 1 2 3 4 and osa de bubo 12 air condition 12 and na bubo air condition 12 na chi no esanso to nkonwa ye plastic chair simi o enkonwa papa ye digu asonda mi bi oto bebre ademao emu decoration ansana nipa na san mawo ni TV station for 1 hour sa 4 times a week no na mama Debbie yes o wie ye no so me kai wo yes you was sign so eko tria airtime pink yes pink so TV or radio o preach o TV so wi a asa ko preach radio Okomfo but mama no enye ni nuane apia na hwe o hia no da onim no so onu ba bia obo anyame adwuma mama ne say na kan no ka say wonye Komfo onye Komfo no wo bo anyame adwuma o wo boa adoye kese eti no Okomfo ba agrada meka na we ana meka ukunu ye sofu nyame adwuma no wo ankasa unim se ba bia wabeduru no ahonhomo ne nananom no wa ye omo de awie de aka na awurade ne ba ba ye ne de awurade be so kire wo so do be ye na adwuma minim se wo ankasa so unim apam a woni nyame wo na unim ntutu ye dada eti no minim se mire pamu no awurade do be ye de wo so do ye san se na wo pa che se Okomfo agada no obeye nyame adwuma na unim say apia ye ewiase nipa ho apia me hwe ni video bi na wo praise agrada prophetess onyame di fuba me cross na ya na me friend no incoming prophetess yes o kan sa be na apia we de biblical wakasa esan say agrada no edane so we nya atura di fo commission bi apacho omba ncheme we nya me no obi na akwahye ho obi ama me tip off ma ade ameka da makoma so oye den obe nyame adwuma okay maame no me se ye te Ghana ha enipa nyina de ani behu se awurade nyankopon be fa Okomfo agrada me na firi akom yim aba be nyame adwuma a Ghana fo nyina de ani behu bi obe ne papa so obe ye nyame adwuma se on se ebi ni mi de yo okay obi amakwa wura niema we mu ana maba no say no me here so be ka kire me say ye nyame adwuma in a genuine way okay eti maame no say obi a wa free asroye so na wo ba awurade mu a obehu say ene na awurade mu adwuma no say na o same ye say ni pa no we nyame adwuma we na frenchim we na kama na hwe apia enya asane ma we nyina wie ye no ana maame no kra me santi say wasan kra bie ibie container amane yire aframu niema agum wasan asase so amano na meti ye na apia seka ye hwemu a eka wasa workers a ewo agrada adwuma nkromu di yawo se ye hwemu a agrada enu yankasa kra no ewo se nka odi yawo okay unde nti a ade na maame ne ya apia no eye apia daache ena maame ne tena sese ne wo program daache no ena odi hye ne sem se je ewiase ade bi afuto bi ene wono ma chance je kwobobra
so obi se wo tufu a na ne ye futuo se ma me ejiwe na fa kobobra and the friends wo tufu na ye se wo tufu awie se me san ko ekotena mabra bodadam eti ma me ne hu se so ohwuma pia efreni nguasiem na se otumumbo ne getire na nyame adwuma na obeye na oyire no ma ne ye de a enie na waboa no enka apia eye businessman a kama me be ma ne sika akwafa ne ma beton but why yourself and was senior me promote oh was sofu dwuma mu na ye ni instruments nyina na ne eyade ketwa na adwe oba hematie ni ye nana ewiase ewo mu no enipa bonini na brabo woni pasefo woni pa wonye na brabo na setena wotese eyinzan tie ni ye ba abosome ba koni mienu no obetin dia dada nipa na efri na ho ekro no eko ni isia ne nson no oh oboa wudi sie yeye wo ye den ebepie apia brabo te se eyinzan esu ene ban eteni mu no ene na apie no na se enka me pacho wanya bi ama wasewa na ko ni fie na ne kakra da ho a yesa ekobo ne kro no ye wi ne kan mani yeye ede na ye ma mi mfaso be na de bre no ede ni munyam na wo hye no o ma wo instruments eso ama mfaso o ma wo ho eso ama mfaso o ma 500 million eso ama mfaso wo de utena konwam ye wo sofo eso ama mfaso yesi ye beba no wo te sofo mu ya no wo te no wo hwepo no wo yi ma ne bitua no wo de akire wo hwe oba we ne to yes boys na ye adwuma wo no obehwe se duru ni wanti omo ye reporter amene say oh nyame de nsa be ka no asem we metie a wo sigu me omo san kwa ye reporter ma na boys ne say oh akwa na ye ma na eto onye papa onye ni ye no say oh mu de man nyabote nyame de nsa be ka no ne say so dem mo nipa 6 be ko ho kakra na sa apia onye sofo apia ye boy onye sofo ono ye di akire o bi a oyo apia fama me na wafa so o pambo adwuma na o mo ya no no pambo ebeneza apia benya kwa priti o hoda eya adwuma pambo adwuma fa oyo bra obi ti ahwe na waso ni mu ko fama me we mra ewe sa adwuma na de apia ye and also a biblical way so and the tight adi one ma ye nwin ho asofudie obu hokra wusa me say samanya sofo kra nkadi na dam so because me fie me papa ye sofo asofudie o me fie etimi so am be nyina no ye de me sofo edi se nkamanya sofo mpa nkadi ni die dam so ampa apia na sofudie wodie no ye hu so wura so dem ye hu so no sofo nam e na ye di din ato no so but onye sofo yes wo preach kwa hu ni ti hu ne nine onya sa o se onya nipa 6 ho kakra ke ene onim nyame asem bia apia nim nyame asem o na me se me ni apia ye ko Jesus ahofa sore em ye ko fa guest too me ni apia biblical ya a man too yes ba ko the gift what say na ye wi asore no en apia bona ni kirem se chale e man na me enu ni o na se me ye wad na ye do mo kotwan en apia ko frɛ man na me enti guest ne de akwankire ko ma Jesus ahofa kwasi apia ena apia twa omo se no katwa se omo mra behumi na me na metimi aya akwanche na mo fast guess ne ba ya na jesu ya chiche so ena apia so pewe na so mi so pewe eti ya ma guess no kwa ko hu Jesus ahofa biem ena ne ani apia nyina ene guess no samini e wo sakamae obi sport bi wo ena ne oba hema ye ne guess yi ko e ne koduru ye no meme de ne de otiase se enwumre na wetumi de aye adwuma bara apia de ne de eye numre o enwumre say ya ko ya nya ko club won za ne de asofo eti no meme de ne de otiase bara apia de ne de ontiase ena biblical akoma ba say ontiase se meme de na pene na ne de won pene eti edan bi wo samini nchen wa na ye uncompleted apia se chinchina again no mani enfa no ho no ma and again so one pene enu ani ye ntokwa apia dwan shirt I was second Janice one what's one ye uncompleted na governor go tell boy I da bi apia so on the second am na tia se one ye and odna ko uncompleted one na o person o force ne da
nti girl yes so be de na ye ntokwa me ko ka bia pe adwane shirt yenja no na obeko osofo na Manasseh kan hye ne boto osofo papa oto mi to ntimi mi hu ade ama me na ya ma apia no wiase de mi amituwei na me ka sei obi bia wo hu bia nim sa Manasseh Ewurade beboa no Ewurade de sa aka no Ewurade beje no edi se nipa bi nye na hu se ampa wanya mmoa bi na wo ba Ewurade mu a na hu se bi a ne kasa ni ye krase sa eboa ma utim hye nipa ni kuran but apia de ne de esu ne binder dana na ewo mu no enoa ne mu na me da hu se woda so wo esan se one hwa de kasia ma me we ye de ma wo sans wa me bobo so emu de ne ye ni ngurase emu de hen na ye ni ngurase ma me de hye ni munyam ma me ne boa wo e ma ni siwiye na ba hema ewiase yes every day for thief man one day for the master or for master ewiase ho yes ohunta de akire ubetun de asie nipa batuntum fancy Ewurade apia wadi ma me no bone a che but ma me ni nim o sa we na apie kakra we na apie ama ma me na hu dia ekoso no apia wadi ma me no bone a che na ka apia me hunu se bo ba ma me ne pe na me hu se ne ho niam asesa ne mpabo e hye no wa apia to no nchampo bo papa bia wo wi asesa ne ho ntade abasa na asesa first bana adakwa yi adon mhya atade wi ade aka no eno mu yidi man na no so ehye no but ene obe ma me hu se won dress ne won tade asesa enka no krompo ye no nyam hye Ewurade afama me no so aboa yakoda ye sore ya de na ba oni pa wono aye opapa wayi ni yem aboa adidi ekura ne nsem adom wo se fa bobra no wo sore ya watwa ho se me ni se ni paye nya asem me de ne be court ni sika so hye ne to da bi sam kakra ho kakra no court na apie ka no da mo wo je se court wo no omo mu gu ono nse hunu na mo so so ho enim difu akosuku na te court wo omo kita mra na te ho so enu bi na no yewura atukuba no te konyamu edi asem ana se jo no mo na radio so kasa na mo ji se tu e from ko gina da kam se hunu yewura se jo bia na ne nsegu egu na chi Ghana fo nyina hwebi eti adaka na yo ho no enye obi ana ko ginam eye mra djuma no mo ka ho eti se wo ji se wo di ma me ne be kokota apia duru court wo pe obedem apia wo duru court wo obede wa he monim de ntia wo bi no wo ye adwuma de edi kan me wo ho me am family ye example na apia frɛ me no se wa bo Okomfo agrada adwene na ma me no we pe bibi kakra de ayeden ama me ti wono abɔ ma me na adwene wa nkase bi a ma me no ene baby wo so wono abɔ ma me na adwene ma me no we pe bibi ama me eti wono ma na nana frɛ me Okomfo agrada no ka chem so ni kunu ni mbekasa eti eni kwansi na ni kunu ene me kasa ambe ma no kyerɛ me se omuti say ye announcement wo na tu say emwa edipa bia obetimi aye Manasseh mwa zanza no kre oba hema emwa ne de etu otwa pe mawu zanza metiwei se de amisi bre na sanu na meka cho threat am nam so ye threat nketwa threat na me nam mu ni se eniema me famu no enya de ketwa but onyankopon ena me de bibia emati da bisra ni se wo bi ewo mwa na senko de boa wa enko aye wiye enka won hawo so obi wo mwa na de mwa ne boa wa enko aye wiye won hawo apia o ka kire me say wo na wabo ma me na dwene so na nye nokre ma me agrada na nkasa ne ni kunu de fira doyem so mbe ye madoye so te se de adofo bi no mo eboa me kakra krai won yire hu ankoso mwa sanse se na me no ka se threat no doso hotel na ade akina mitua na me yesi nanka Ewurade atuma fom so aboa ke nyina ye ni beje nanka aboye amaye tuma ye nyame adwuma ni ye hwe apia mimi sikasem enyo na age maame na ye madoye batu fa akire ye sede awo na wa hihye adwuma ama maame no di sika breme usan wie ye san ji mimi sika na ye de ama me no ebi edi ye
eno konkoda me kra de minim wo asofo me hia me hu e won krofo nsore me no enante koba but ojim sika e ha me na mo ye ho na san kwete say woni pakure ye wasan akwaji ma me 100 million saudi koma kwaku anan ene kwaku anan reject sika no wanji sika na ma me ye se me pa chewo me ba betwa me be ma na wansam menye ntwa me pieto eka ho enka ho at the very moment I this kind of man war say jiko say so on a dema wo so na akọ kan yo won bless kan be share wonsam no dia ya sefa ye ene bia ya sefa kono san nyanko na nyanko ye de se enfanya enye no wan say ba bia o free ye no wo san de ko ho sa pepepe na so wan san fa anko wan fram pacho wan come ye sorry asamba ba bia free no ama na mo wase ko twantro na maame na babontan be kire mu say asem ne ntesa enye bribe na wo ka say eyade ketwa say maame tini baabi ne ye be ka say maame na ko tua bribe for what die na esie ntia wo tua bribe menyam na me be ko Okomfo agrada ntoko ama no but no kre eye no kre so ye minua ba I would defend her wo ye mbusuani I would defend her sana se mi gina se nyame nipa sa me sum ye sofo ameka na kra I must defend the truth maame no wa yade wa boa brante no asofo do do say enya tim hunu apia suba mpone eje no se beboa no asofo gigi no we na bejo na ogu na anim ase we na bejo na oye na bone na ye papa bako eye sofo uzu mpa papa die wo nyame na aboa no na urade kra na ye ne kese obia motofo bi ni fratam ni bia te wa oto no wo bre na oto no adwene ne nkoye no sore pe na ope woni pakase no de nani betwitwi fom apia we ya kana sem ya sore be kan se sofo wusu be mpa wo apia sebe apia awonam hoi shaving stick dudu asa na oto no bosome wo apia wonam hoi dia nku na yusu a wotu ehwamu a wo awonam hoi reverend usubempa ebe hesa apia kuntunu ho na meme ne wo na obi oye sofo kra no obe kan asem bia fa ne ho a look at asema wo kan so we gay time wo apia wo sa ko wie ya san be kan say dia o kan ye bia wo boa na wo say sofo usubempa obi ni won mo be kan asema fa ne ho a wotim si ne body kwa wie ye da eti mo e bo mo pa mo ye sa ne ma nyina ye concert ono aba e be kan say de okatu papa no so nyina no eye ntro eye no kore sa woni patrofo we Okomfo kra timi agyew no wa bo ama watimi de wona ansi ya wakọ akodi ni sika na mba waka asam atwa ntro no wa ba be dane wa be kansa no kore ama se no kore be da hono ma abrantie so on TV da wo sore ya wakoma dikiru hwe ohima de mbeze me kan se apia se wenjan kwasia sema wodie ani ejimi sema wodie ni kokoti sema ba ni mu na kakra na ehye ne ho na besa kakra na abedi apia ho na ye ne so betim ni maame na twema nso no ebesa eni power hye na chi a wo ye ni yodio mu no sa nipa no ne nsa begene na wa hwe ya obeka mfimfin wa brabum wiase bra ho ase na babia obi ufiri ba no wonim ho asem na babia wo kode wonim ho asem maame na de waboa wo ye wuye ba hwanim gase a wodi gu no erisa apia so wo court wa eya won fa the video na ne be ma da so no on de eyi ne ko tekete sei no ti sei no won fa sa video no ka ho no fa nko no oduru hon kan kire mo say omo agu nanim ase etu omo ko che sa nkrofo no wo mo de nka okọ repu no na woko ya ye sheda oba won be ma wagimie oba ne sheda ma wudwa ho nyina wie ya na ne ye sha se ye de camera to so ye be bro wo ba be repu no na say no kra ne yentima nchew yakata wadeja so sa pie di agro asema ewuo ebe se nyane amana kodam yo sa pie di agro asema ewuo ebe san enyane amana kodam apia on kratwo no se wunnim na ye mistake wo bedem ankasa agrada 100 million so de watch
won fan chow adofo ene ahwefo ene yedam ase bebi a yedi mu besini onyankopon ya adoma dasene ye besen hia